baby sunsun pa na mama na sunsun emu pa Manhyia I'm telling you only say Manhyia you can di asem e wo sunsun after be pay physical eti ye wura beda no na asem bia wo say ye ka bia e ka che dada yo court kese pa wo man yo Supreme Court yo High Court so but let me tell you the facts court ni nyina no ye gumu ide enimtia but otumfuo yi fi wo baby a ofi wonu wo hi so say kim na don so do I'm telling you and they say asem no ebia udimi for etu pa usu wa be say dan uduru wa ibajo there be say obi wo powers no so the wura yifia uduru wa ibajo Manhyia yifia I'm telling you say kene ke trouble wa nka ibeto Asante kunya ide ewo onipo bi o ka sente ye wura bia no onya fache oni fache sesai na ho de be che no nyankopon fa de bo ne nje o de che wo sesai abusia fo ye na bunyina masema bunyina makwa ba ya satena se na ene ye de sunsun mu nkobo na ebreo aha aye Poku 1 TV studios wadawo ma say ye bie studio wan so anya asem keto akwa anti clients mesremu a momra ye di asofo ye di omo eye herbalist omo ye herbal products the herbal clinics ni ade gina eje omo mesremu a momra ye studio wan so no na ye ne mu ni dwuma ma bibia so enye kama me ni osofo pon oba Ghana ha sebi predia sa oba asofo a omumu odu na nyankopon edi tumi sonko di adom omo asem eto akoma so no sa wo tumi du ya otumi di buo nipa ma nipa firi ni don to die ehia awo kire ene ohale amane mu ma ene obegyina ba bia obetumi de sesi mu akase Manhyia sofo ya enkama pro kama tete nyame ena papa we so apagya me sa asofo ni bi ne manya na wodwuma di Yesu abene ba twetwe ko nya obi a se bishop Nana Ajayi Sikapa Nana shawo sanse the title no ya dia wo sam to twere kra o me nche wa ha amenko na ye nhye enkomo twetwe na ase bishop wa baba ja wi awo gode na go panda roma ya da yanko pass eda so ehia sana before we say yawu o za nyame adon ya so ti ase na go for nim say wo na say metete say yes mawu aya wo aja boma wuto boma wuto say o je say mawu nenam che say social media ba bia but nyame adon omo de omo no kum ndo ma no kume say why nipa dey why the day me nipa we but nyankopon a wode tetifo no wie no enne nadumuti yara so etiase so woni Israel kunkuni ahotifo nyina agya enante a omawo ahoden sonko a ebu adwen ne ntiase so okay ovi na enne ensemu a ni ba abeka no onipa bi ohwe ntina so yie okay na onti mu asem no se usuro so a penipa de onmeo okay wanam be kansema kese na a chance so bishop there na me angaza was what hu bia to mu sese obi be be ewiase kono ewiase koduru ba bia e wo se ewiase eti sunsun nka se honhom sem nka ofi me maye sunsun sem maye sunsun numa maye honhom sem meti ai maye nima bebre waye sunsun numa maye sunsun waye sunsun sem maye sunsun waye honhom sem maye honhom sem ana de na anoje maye spiritism maye mysticism maye Islam maye African traditional religion na ne de wudi wura ba bia o ovi enema a yakosua no ene enema a yahunu no enema a yede be ba abontin na wadesi no baji ni pansem bishop e baji ni pansem enema ho sunsun ho ana ba bi ni pa wura koduru no ya dura chiri okay ya wura sunsun sunsun some is different okay than religion
Osum bi obi asum bi ho. By bam sunsun semwa. E different kra. And then let me say you to your was in your share dwumadi bia ene. Obi Papa, fa dwumadi no to ho. O de fa to enchan ba bi. Na me nkyire nipa se enipa hwe sunsun akiri kwan. Na sunsun so e wo ho. Na nipa be sunsun e de e wo. obi na me de ba me agye fit. Wo de tie. Sunsun o to be bi sunsun pa e. Na e mamwa. Na sunsun no emu du. Pa! Manhyia. I'm telling you. Bishop. Only say Manhyia. Omudi ka yedi ka di asem e wo sunsun. Asem be pie physical. Eti ye wura beda no. Na asem bia wo say ye ka bia ye ka che dada. I'm telling you. Me say me ma sunsun sem. Dabi minim say ye wura ye ti kese ti pa so da ye pa. E kan nsem a eboa nipa boa oman. Meti asesa ba wo si answer no beba nfie so obetrasia ka asem no ni ye yi bibia ni dia asem bi e besi wa himfie bi o Manhyia himfie bia answer na ade nche na ye ntena asem no so no na ya kani na che dada na wa mo na aka che na dada era me cho say me ma ye African traditional religion eti menim sunsun sem ebi say ahimfie no e ye sunsun America no kan chero Manhyia ka say sunsun okay America no kan chero onu say oman yo court kese pa oman yeah yo Supreme Court yo high court so but let me tell you the fact court ni nya no yingum ide entia but otumfuo court ye court baabia and otumfuo yi fi wo baabia say do kopa ofi wonu wo fi say kim na do so do I'm telling you and then say asem no ebia udimi fo na we na no many ohimpon kese bi hia otumfuo abempon ni bia yeah and o ka tim say nyame nipa se uko pie aye ahimfie se wasem ba na ye fro e wa ahimfie e wo otumfuo ahimfie a ye kan ka wasem na aye obi die po a ye ka no na wo be den e hyehyew na o se na okoja ohini bi man kan na asem na asem na ye ka no enye onu wo hini bi na mo keke se kim sa onu no twati akira twans na so dey edeno I'm telling you was so tonso na ho e wo ho I'm telling you eti e sunsun a Ghana ha Africa ha wo be bi sunsun pa etisha I'm telling you me say otumfo ahimfie ho no sunsun kese e dey e hye Ghana African traditional enema wo ho say ya hinsam say ye to me some so bi so wo to me di yo wo to me kase sa to me ni nyina kase ko wie ahimfie etu pa usu wa be se den uduru wa ibajo dabi o se obi wo powers no so di wura ahimfie a uduru wa ibajo Manhyia ahimfie I'm telling you we go on try to be ni ibajo ho o ta se de tiri se otumfuo ye ohini bi a no kun na mi anim nie aye tete akonwa a esi ho ache okay na adi ahini bebre so se konen ke troba bwa nka ibeto asante konwa de ewo okay o ti ase eti otumfuo de me catch obi ase so ti oman amagana ha na wo tobi ni di ni buo e ya na fama yewura ese kwa bi so omo mfa buo ma yewura no omo tete omo nkwana no na ase sunsun no bibi kotia omo obi mama kan asem nkyerɛ se uye bibi na se ene unhunu ya ofise bia wo wie I'm telling you onipo bia maka sente yewura bia no onya fache ose me say onipo bia maka sente yewura bia no ni fache oni fache sese na ho de be che no
Ah, Nyankopon fa ne bone nje. O de che wo sesai. Bishop. Ah. O ka se tia yewura. Mintumi nka kwada ma no susim na so. We dey yasam ka. Why ma no to twene. Mintumi kura nfa ma no nka sebe asam no. Na ebom yasam kanti na meka ne. Se obi ede nanu edu yewura temu a. Usi Nyankopon fa ne bone nje. Oni susu eta na chi. Ana wo fu se akonya no esi hokwa. Bibia na chire. Sana ha gine yo. Na chiro no susu e ka chire o se fani die. Ha Ene obuo. Nipa me sape. Ohene. Ohene so de to ohene a. Oni ewura otumfuo. Okay. O ti ase. So buri die de e ma ohene. Dan kan etino so oba sunsun semu a. Ebia wo ye Kristo ni. So sa no one de abetia. Se ko traso sunsun mu a ye fa tro no asem no. Na ye gaba. E na mpanifo trase a ye de jeje. Sunsun. Eti ye betam ne akanfo ana Africa se ne yamane ere etie. Okay. E da to ho. Se na oba kama mu a yamane se ere esititie. Ana ye amama se ere esitie. Eti akanfo mo me kire se upanyini a fani die ni boede e ma no sa bo so na ko cho no mu a etie eti wo bu ha mra so sunsun mu so ere abu nyame de e mra so nti ukonya wo je no ye eti bebre wu ntantam bebre a enya konhia bebre a o me na ma sai no efri ni die ni bu a ye fama mpanifo o ti ase pa. Tumi a wa fi ho no ne tumi kitwa Ene ma otimi ohene bi a okọ na nanim timi joso no ho. Me say ohene ka kire me say papa uduru hifie wa se ne ho kura si tie no Ho de ho du. Some you say what to that. Oh yes. And what so that. It's who come to what to Manhyia. Masa a whole two say to me brother and can you enka say onu Ghana how to pay obie ni ho court obie ni bitna dey changing na musem. Yeah. Man bitna ka bi pani gba no o ti bi David you dare not go I heard they no go area no go area they won't go o ti ase e go fi se oni panti sunsun se mase a o yira na no see ehu ajaje for mo je bribe we se be da mframam tie ka bia ehu ajaje for mo je mponche e bi je mo anwadi but otumfuo fie ho ye sade wo na unu se sane mo nti correction ni azane na gidi no asa na so otumfuo etu ahemfo sa oh yes tutu bebre na ahemyeso na se ya kwapra hene koton asase mo nfam yonu sabi mobroni bi ono oni bie na ja keka won ti madin aya la nya ska ka da top plot no ma sa ton masikani mami ebeka ohene utimi na twen oni ko to a ahosanga ena ma no so na otumfo fie so de bi medi omo ni bi on asema de ma o yes wo yo ohene nti yes wo yo oyinti ya kana so okay ene kwapra hene kope asasase de efam man me pe be oton yana kwapra ya friend bi ma osum yare oma ye wo tuno Antwa hene ye wo tuno o ta se ye wo akọ na oye obi a okase ene motua enu ano no na se wo so si maba kokura ma yes ya na si maba kokura obi ada ne nanu ase obi no yes obi no wo fina se no ebredu se enipa epe me kosofu for me ko frene ya ade e se esu atwa wo fi ni manipa ene nyame hia one na one say
Bishop. I'm telling you. Me mo that's why what you need akasa adi come one on one. Physical. That be person kyerɛ sɛ o bɛ chibofo ama nipa no ne na physical. Sir, nipa no suro. So suro ne hu ni mu a. Mama ni we hia sei e na adi komo. Ɔne bɔfo be hia one on one. Bɔfo o to dem wo se o dem wo dudu. Obeti na appear or appear as a nipa. So me we dey unsuro. If you make sure we say we dey obeka. Any citation you dey obeka. No ma cho quotation for the day. What about frɛ? No ma cho bɔfo ko so dey o frɛ no. What I say? Bɔfo be appear life. Uso a na ma ɛhɔ ayi du. Ubati voice. Ayi fi me dey ever. Hey Bishop. Yes. That be as a wunya me dwuma ne ne dey as Me say difference be mu. Yakwaba. Na eya e dey ma. Ofi me my fasting. 60 days. What try yesu dey no ba? Like 30 days. We were 21 days. We were 21 days. We were 15 days. Obia onimi bia mi tantro. Me platform so omo yawe. Yeah. Omo yawe. Eti dia me obi hia pane se, papa nyira fita. Okay. Papa nyira fita. Ma cho ara dudu mienu. Ma kyerɛw. Open your ear. One gets out spray I use. Perfume bia use. Perfume bia use bia bia. Yeah. Mama di bed account. Okay. Man wadi ba ku bia me dey account. Okay. Na mama water incense. Incense. Account. Na ma kyerɛ wade. Je o se owo kuduro. Owo vim. Obetim ni bɔfo a. Betim na sia. Ya kene say ya emani nya ohu. Okay. Na Zakaria. Na not wo. Yeah. Ara wo hye aduham. E woni fie. Bofo fi so den eba. Ore ne beka say ni mu ni ni. Beka ni mu ni ani. Yeah. Ene bi ti na ye yusu so here ato atwene. Abraham ne Lot so kai. Yes. Obu pie physical ni Abraham beka say the same thing on the Lot. Me say Jacob ni bofo so hia one. Eti e kene say ya emani nya ohu. Abofo de Nyankopon sumafo a oduma de amanipa. Okay. Se o masum yen. Ba wo nyini zo de uhu. Agofo obi o so a. Ne say mu osuro. One category miensa. Okay. Me wo de woda. Woda hokum no beba pejawo. Okra ade wako. Okay. Akọ kyerɛkyerɛw eniema. Ebe ya o set de wo so da ye no. Good. Ebe tu do ko password. Ebi obu a wabasa den ekọ. Jumade poti o so de obedi asasi so. Okay. Ebe kyerɛw. Ade o se wo ye. Ebe kyerɛw. Ebi akọ na wono so kwa no. In the right place. Eti angel no be so say de a kyerɛkyerɛw ni nyina. Okay. Obi o sand waba. Okay. Oya asand wa den aba. Eno ye de dikan no. Eno ye de dikan no. Second one. Ena me wo de obi o wa na ehu wonimu. Okay. Eti me wo de edem ho be who say choose my den asam yes. Who say nipa wo ho na who say as bibi awura ha. Yes, as a mutu my den asho bibi awura dem wo. No voice efime den ever. Okay. Na kasa chon physical. Physical but voice physical. Ti se me no tie kasa. Yes. Physical. Asana me wo de woni be share one on one. I know the other wa kukudro. Yes. I want to know. Because angels will be sunwa. Okay. Ebi ya brane. Obi o wa ni nine back one ehu. To appear to wa uni akukudro na. Eti me wo enime bi a me ye. Na me tumi na appear to say ebi a unya. Okay. Ebi a voice no because of say we experience. Remember voice na say bia unya. Ala say o maame, ala say bia de o papa. Yeah. Okay. But I said no be kan na be mo say we nya me papa. Yes. Okay. Ati ase pa.
eti mu miensa kofi papa ewiase ehu na bibi wo wiase obi be busa wo se se wo frɛ angel ama no na di nkomode na angel no be ya ama na se medase onya hu angel no kasa ke na de no benya medase ewiase na yana mo no empanifo se de onyi bibi ni no bibi de kunu madi ka sha se me ka se omo ye nyame abofo a ana nyame ahohom a omo so mu ma den abre nipa okay so omo so yen na ewiase no eye sunsun sam o ta se e na de bia esi wo sunsun mu no ade bia esi wo honam no esi wo sunsun mu ansa e do ansa de ko ni si wo eye physical is esi wo de sunsun so sa eti se ni pa se angel pia can no pay the extra no to no de ko nyankopɔ direct fe no Matias o ta se o se ampamo ya kwa che o ya boy se so ide ache ma o kwa sorry 18 years ni unyi 20 years ni ti ade o so no pa na ye bebre na so na e tam asore man bebre na goyi so no ye sunsun sama na do o ta se o ye den sunsun sama na do okay na amapano pia one more person na wo okay na wa so ba sunsun sam be na wa ye ye be de na so fu ni ba na o ene mi ka wi to go so froko obi kwa e be di watam because onye de emi ena na so re nchire doctrine o ta se de ne so for the account within anu gwa na dan trim se yesu be ye eno kura yesu de obi ye mo na de so na so ukoye 25 years ni yesu be ya kwa ye dada tie o ya na obi se so fu ba on kan fan je ba to je be na chance obi pekunu na ne side aka bi asasi so ye we die let me tell you eniema wo se oni panya aba asasi so e ma hotoro no ade ehu hia true pa na wetin me de asum dane no kra ji ni pa ne nkwa that's it what you say because onya kuru na ekuru ne papa enum na nkwa de firi ba that's what you say akom di no onya sika koto bia na nkwa be de firi ba na be de timi na tufam akwa asore untimi na we kwa asore ye ba afondie ma ya no tell mu we so na me sika boss etu obo 300 million e pa cho obo ni e no on pa gba so fu ni jina ho nyam tere e ni ba de e ma no o ma ko mo tere mu sa he ne ne fu so ne me fu so so fu ya o be ka cha se nya abotere ma obo kwa ni hia ni no o de dey kwa se de e ba tu se na de bi e de ka chichi o mo re se de ba ya ne bi e ketuwa na nya wa ni na ho e mo ni de enya din Rabi. I don't see so ma say it bu ahun o here ti bien kwan today bia wo de enye ketwa sa ni appreciate wo de ketwa sa ni appreciate ti ma me no na appreciate no ene ko si se na kwa me ka se ba go kwa ka so oyi we na de ketwa na ho na nyankopon si de e ka se de ho na modify bebre ma de doso eso de otimi kan ya ne se ma me we na mu nyina no na de na so nyankopon enti ma me no be ye odefo an ene no asesa because ketwa no so nyame ni bi asori fi nketwa ni so nyame ni bi o timi kan cham say you know that fight can be abatna where you ase no bonsa wa bo afon for there 1 billion na say Poku de fa Poku ba ye o wa bo fonte about 10 cedis they make me 10 cedis ye mo pay no me na wa mo fa juma mo ko baby am fa mo kra kamera gamtabe e ti ja se enti na mi be so kese na den a chewo ketwa no na me ho mpo na wo sika wo se oba kwani hia ni die no obetuma ebie dabi a wo se de woni fie nyina ba mi na o betam ni nyina dia ba dabi o edivisi etiyem pesunsun sam o ti ase pa so wo ba ro fa na am se ye ne yemre ne kwa da dabi wo bible ha ma ben kan ma na me dia se look
na all the mama na makan no phone so man na Bible nyama so okay Bible nyama so mama bi no aba ba so enche bia o ta se o su so de ho ya den ehia pa me se e fo su mu ni agro na udi agro asofo no osuma do me ho ma yo sei ma cho e de ya dia susum na o wonya susum ntra o bi na o wonya susum ntra mama kan papa o de mama kan ma look say 1525 na me kan na fe yenko o say na me bayi wi na wonya ni bio oyare na wahu no na wo free ase agye wonani wonderful na ne bapani no ewo na ne bapani no wafuom na ore eba na oba efie no otisanku ene asa wonderful o ti ase dem tell me come to we me say so what me sunsun semo a se wo humpa enyane okay o ti ka semo nya eye yie aduma semo nya eye yie awo na opa won saka o ti ase die hie wo asetan mu bia no nyankopon de omu maye sai omu mra no umre de e na boa yen okay na de hie wo asetan mu no enye ye de e ma yen ebisa o ti wo so wo house boy na house girl about your uko baby onsuma no wasuma that's it memo ye ni sunsun ne die de ehu omu okay ero ne ya hawo no o ta se ebisa ba sa bia na so tumi sunsun ma ama na kuto ye wantom na so tumi hu angel no ama sa okakasa de excel na so wote na so do asem tu na nimu a pacho ye di senku ne hia okwan yeah nti bo hu se wo upia afene ye ntuma de esel okay wonderful Matthias papa na de we bie ni wo de ma hodo bi no na se yema yesusum sem hian yes se de yewura ka se yema ya sante sem hian yema yesusum so de ne se yema yesusum sem hian okay I don't know if you are feel you 2024 yema yesusum sem hian agobi she no so never wie ma me ne obi o kasa tie yewura bia no watene nkwaso mfiedu I'll tell you yewura otumfuo yes o kasa tie do a what nkwaso mfiedu next week me show the internet can actually okay me say sunsun bibia de akoso kasa tie yewura udo obi o kasa tie bia no o patro to ho market to ho so wan pachawo ama na afa nchena atene nkwaso mfiedu as so benya 60 years a as what take is 50 aka 50 inti benya 40 ate eti fa na say last week ubedi na tem ten ate na no so o san bedi bibia tete oh yes and there's also ebi mu dia aka extra time ye sunsun ena ye tio I'm telling you na so obi ti say Twini Jonas wo na ohene David mu dia omu nkwana na asa mama nka no kran enchero enye se de osi hu ene se de osi tie sana tie okay o cha se Asantehene nti ye wa ha ye nhwe de besi obi o ha obatana ha de do social media nti o fa chire ko pancho I'm telling you obi o ha social media hype na we dey say man e dey edidi no ma kan wa chire na no we dey ma da o chire ma se chire ye na no no say we dey enya o ya che o mo pa fi o ye okay but me say DP ni woni pa ye wa ha so ne dey eni ho na no yewura komfa noche o say yare yes enye so no kura si o ye na enim say yare komfa noche yare na hwa na beka komfa noche na ya ban de wo anokre enso so yewura da no to dey hey me man for madawoma yewura first time mama hu say yewura kwa esere pancho go fi we dey so obia fa no mission we dey ye nyina ye nsa komfa no ache ya ye nyina ayade a ye nyina ye kwa ye akonboa so o kwa wo ye kwa ye me kwa ye akonboa o ko boa o de nti reverend obofo ni data ni data
o jina mache yeah DJ taja macho papa mfa de denye den enko bishop obi ni mu mfam no sika de omonya bi o cha se adum cheduanom sika no gu ho on so de kakra okura no tambion okura 100 cedis 20 cedis kakra bi okura obi a fako poboa na menka se kon noche ensi akra ensi takrade ensi sunyan na sa hospital e wo no some regions na fako 12 do me no we 12 no fi wa ye extra bi a na gasa regions dey say you 16 confirm not 12 ya poboa na e honya dey ento ye yeye na bako akobo anya misha pa na se pa na de wa boy we usem tu you no say o say Poku he said hey why name say ana sa mo chile oh yes I have pa bright ha come on ajimi nsem tika cha oyonko asofo ajimi nsem we de me sere o ye sofo o pe ba bia kanyame asem se o ye kwan se o ye sunsun nipa nko ade a ana oton bibi na pese Poku ehun dawuro e de mawo na nipa tugu so a ba bi ba ko pe na me ka chiro Poku TV nice one ba cho bomo de na ha so ba ha no ma we feel it yes your tech the cabin what try MTN and obi na the toss me the cabin the obi the cabin they had obi say ebre me ya fun ha o the cabin e wo so abro wa dey say Bishop na mishra I say that's bad there was for Bishop na agency kapa and I tell in can there something na talk about say ma usunsun sem ehu hia cause afi a ekọ na wie ye edi die ba bewurem no emma kwasia bi tie ma asem kwasia bi tena ba bi mfa de sanka ummo ka say hey me am de usunsun okuno de usunsun ni bi na oba a wotimi de die hia ama wonsum kuno bi aye wo dia sika no mo ye die ba 2024 ene Bishop nchichi nkomo ne number na down he wa bene say nyame ya che down bene no wo de fa number na friend na wonso ya make ubenya eho emfaso nyame sha no tire ni mcho bidin ye Kofi Poku ahade oba ha studio ni nya hye nipa ba konsa na Kofi afri ya de be matentengram bibia wa bia na hye de sa eye de dia ene ye tie ene ye dwa ye dum kakra baba nyame sha wati oye papa me ba akra we aya me sina de se nyame sha ye never see na share this video na de o de be bro social media platform ni na also nyame sha no tell to be dey e de Kofi Poku makra we na Poku TV